Kalingsoy, jong ka Jeju Air, kabami na Bangkok, banlit sa South Korea, kalahap hakapor bagadang hiyar, Hammaun International Airport hakapor, hakastep jong ka sengi ublay, hakaba kibreu klaya padu cispa inyo punyungut, bearangut kebelat iem. Dan kajing sitong kebacur ha, ong kubor jong ka Yonhap News Agency jong ka South Korea. Kalingsoy, Boeing, nhiều lai nhiều praspa, kebakit ya ki cispa prapuingut, kinong lait nong wan bet kinong tre jong ka, kaltan rabit bet ya kanro, syua bakan betei kading. Katarakit kadba jong ka South Korea kaletu bagatai Kalingsoy, Boeing, nhiều lai nhiều praspa kebal penyat, daka Jeju Air Lashna Haus 6 Arjar Kandai. Kat kum ka kaipot jong ka Deccan Herald, ka Boeing nhiều lai nhiều praspa, Nedublah penrung ya ka haka Kalingsoy kamai, kalian mentah haka Arjar Kandai. Om dunai ya ka arpsanteli ki jingjia aksiden. Katokat nena ki kentup ya ka jingsha rongno haka linti ya Kalingsoy haka rukom ka bakum katai ka jinghap Kalingsoy jong ka South Korea. Katai Kalingsoy ka bami na Bangkok haka por shibaji shiteng menstep. Kadai ka babu banhiar Hammaun haka por prashteng menstep. Hanrai ka tanat rekam jong ka South Korea. Kelapan pau bagatai kontrol towar kalau maham ya unongnya Kalingsoy bagi sistem kila banwan hirtama Henry minute syuaban penpera hakapor kandai baji step unongnya Kalingsoy ulapan mi ya kejing khot jing mede palau persang ban hir arsen lihat hu ba syam na pentrekam ya katai ketiar Kalingsoy ong katanat patai kubor ke AFP ki video ki pen I ba Kalingsoy hakapo jong kawa syuaban chatan ra ba syarkai na ki cispa propaingut ki badan hakatai Kalingsoy kidang cispa nya sangut kinong lait nang wan ki babun ki kinong Korea lanyo tang arangut kinong Thailand ki balaj em baro arangut ki kinong Kalingsoy la plaj em na kajing tua jong Kalingsoy bat kadang yo jing sumar hasol namar ki jing masa ki bamla ban yap ki he sarkar ki sebab bakatai ki jing hap kadai namar ka jing shat thambor jong ki sem bat ka jing long sun benang ka basneu uli jong hun uhe jong ka Mount Fair Station Uli tu haka Yonhap News Agency kadau jong katai kajing jal antat pagatai kajing shat thambor jong kisim ringkat bat kajing long kesun badang ke basneu handrai kadau ke batikana an sampai bana hatin kajing tok kirlang penban persya kajing kan kajing jrong jong yat anti Kalingsoy ka araja prospa metar kalaban dai na kadau jong kajing shat tanda Kalingsoy kajing yat Kalingsoy ka jrong araja prospa metar bat Kalingsoy ki bahe kumju ki yat na haka klam jing ya Kibayu kila ay jing kantok bapas ngusi ya kajing shat tanra jong Kalingsoy. Uyo jeyong uba sa hajan kakat Kalingsoy ulo batay balui ki tliding. Nakaliang kadang jong Kalingsoy syuaban bethe. Ngadang ya thu ya kibahiyeng jonga bakandon kajing Kalingsoy. Habang ayo ya kajing bethe ke bajur ba laong uyo. Wepat uno sa kiyo ya thu tangkum ucho uloong ba uyi ya kajing syai ke bethe kat ba Kalingsoy kadang hian. Badius ngaya kajing sawak bajur bah pelabut sakatadam berkajing betai. Wai unong tong dokha ubadan hajan ubah tip kerteng kum ujung. Lihat hu ba Yonhap ui kan hon sem ba kile tong ko bat ke enjen ba syakaliang kadiang jong Kalingsoy. Ko penmi ya kading ngayo sngeu arsen de lai tali kajing sawak kum kajang ya kisem haka enjen syua bangan yo ya kliding. Kebami nak enjen ke ba syaka liang kadiang. Ulo